Ekisharare kya Kabobo nikishangwa omu mwatano gw'Ibanda municipality n'Igorora kandi nikiiha amaizi kuruga omu nshozi za Bwahwa okuza omuri Mpanga. Okurinda ekisharare eki aba municipality y'Ibanda bebembirwe Meya Deusdedith Murinde bataho ensharo z'okutangira abo boona barikukoreramu emirimo etahikire. Kintura nikimpara kubi nokushanga nk'omuntu w'emotoka agipakingira hariya ninga owa piki agipakingira hariya ariyo nayozya oiro negaruka nkahi omu maizi amaizi gagenda nkahi omu nyanja kandi okishanga ifo kuriya oshanga omuntu ariyo nataha amaizi barimu ki oiro. Okutongoza okwahi kwakorerwa abingi bakatahirira ekisharare eki n'emisiri hamwe n'okusimba karutuusi kandi byona byayemerezibwa. Ekiti kikumanyisa ngu ekisharara tiine kikorwamu hariho emirimo erikwikirizibwa kukorwa omu kisharara kwonka etakukiita nk'okutemamu ekyarare nk'okutahamu amaizi okuteekamu ebidiba by'ebyenyanja ninga fish ponds ebyo nibibaasa kukorwa kwonka with guidance. Twetwara nk'abagiiga kandi tutari ki nyo nintambura nkaza nkantungamu bano z'akabaare nosanga omuntu ebisharara babitemere babitiire nkahi babitiire aha ruguuto kandi orore niziza nizikora ki nizibitwara. Abantu bitu baburiijo abari haihi n'ekisharara eki boona baine emirimo baba batagiine batakuzibira kutema ekisharara habwenki otakuza hara okatema ekisharara okagira amabara gawe okatandika kutunda roori. Abatuura b'omwanya ogu bayakire enteekateeka egi kandi baraganisa kurinda ebisharara. Ebisharara nikutuyamba kutwarira emyani yiitu n'entookye zaitu kandi n'okukuuma amaizi nigo magara. Usanga abantu nibasiisa ebisharara bateekamu emiti etarikwetagwa mwete nayakira abantu banje omuseero yange. Okutwaririza hamwe disitulikiti y'Ibanda yoona eine omwanya gurikwingana hekitayazi 584 kandi ahari ezi hekitayazi 22 zitahirirwe. Gashakwa Timose Mushabe.